Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Kaću, Petrovaradinu i Čareviću. Novi Sad od 7:30 do 14:30. Narodnog fronta 57 do 63, 73, 73A, 73B, Atrium. Kać od 8:15 do 14 sati. Žarka Zrenjanina 1 do 25, 6 do 26. Svetosavska 65A do 99, Novosadska 2 do 22A, 1B do 9. Petrovaradin od 8:30 do 11:30, Preradovićeva 77 do 81, Čarević od 9 do 11 sati, Kralja Petra I 131 do 145, Sremska BB